Odisha mi nupakhat Punjamati day chuan anu kumza upa labe bakal chu khumat nokin banka pension lo le chok turin akalpuya India Times in a saidan chuan he Odisha nupakhat hian benga anu pension lo le turin voitam tak akal do thu asoya benga na thok te chuan poisa le chok tur chuan anu signature fin fi ana angai awangin anu chu alo kal angai thu anlo shila he anu pension poisa hi cheng sang khat zanga ani anu fin fiana tello chuan benglam chuan poisa hanlo pek chodu lo wang ni in hasoi bok anu kumza zeto pa chu kea kal thei to lo awangin khuma chuan motirin beng thleng chu anu thleng ta trak mai ani he anu na video hi social media adar zaw le a mi khongai tu po ani nem le ani afano chuan heti hian asoi thlathum liam ta chung khan voyang mazat benga hian kakal to a amero chu pension poisa hi min pachok do ngai lowa benglama thok tu te chuan kanu chu benga ka hroi lo chuan poisa chu min pachok don lo ani ate anu hian central government noya jan dhan yojana account aneya hemi noi hian thlatin account nei te hi april atanga june thlachung khan covid-19 awangin thlatin cheng zanga poisa han petrin ani a video la tak no hian han district administration official zone manager in a verification ti ma in anu chu benga alo hruai ni thi in Hindustan Times nena a report ve thung amero chu nupada an collector chuan chu bank chu mi pakhat chi in en kolawangin manager tan chuan in a vakala fin fiana vanei chu a boy thak hle ni turin alo sei ve bok nisom ni pasari mei khan Kerala a sairai lai chu a khomi tu ti hriat lo de chuan lakhui thei a chunga halpo phum chu anei tira a thi pha ani he halpo hi aka puakin hanatur loin a thizui ngala thulung chi thlak tak hi Kerala a Malappuram district a forest officer ne na thlen ni in ani hian thil thlen dan te Facebook a puang chuak ani rapid response team zingami pe pakhat Mohan Krishnan chuan hengram sai ho hian khua ei tur zonga han kal thu le an thilei tura hian don fo achunga halpo pom khat vek chu an khomi tu ti hriat lo ten han lo pek thu chu hasoya chu sai chuan mi tu po chu angai na emema an thil pek po chu lom takin lo ei mai thin ani ati chu ala khui thei ei chunga halpo chu alem ma in ka chunga apok ni in hasoya he sai hi thlasom paria ta tanga thlasom ni nu vel leka fanei to mai tur ni in report bok he sai hi hakka chung le alei chu a hliam na sa hle a heminu hian an khoa chuan kalkolin anati chu room hum maya ladil tram le ma se haka na dawang chuan hengma ei thei to lo ani tin hasoi he sai hian tuma tin ngai lovin engma chhina po athlen ngai lo ni in hasoi tel bok in pakhat te po chu le ti changai lovin ama hi sai fel tak ani tin hasoi bok na tia akal kol nu hian velier luya lutin akale anon pe chu tuya chuan chia he ati na chan hi hana chok thei arin wang le thole ran nung ten an bom lo na na achia ani antibok chu sai lak chonan chuan sai dang pani en kol lai surrendran le ngila kan than te chu abula an lo hroi fe a amai ro chu daka tam tak lak chona na an be nu hian aliam chu tur lovin chanudar li vela chuan athita ani arwang chu traka phurin ram hnoya chuan halral turin nan phurta ani tunlai khovela phone tha le man to kan soya lo lang tel ji pakhat chu Apple company siam iPhone hi ani Apple iPhone te hi a that awang ani bokang chu aman po hi hatau ve hle a model sang chin phei chu minaran ta na nei phak chi po ani lem lo Vietnam pa pakhat chuan abang chinan iPhone a mangmau meile heng phone te hi atlo view ero arinom lo hle a engwanga abang cheimoi na na bel nge ani ti ero hriat ani lo abang bel nan hian iPhone model sang mangin chung zinga chuan iPhone 6 atam bera chumi dota chuan iPhone 7 le iPhone 7 Plus te po mang ve bok ani media ten an report danin hemi bangrem nana phone man zong bel khom hi dollar makta duai zani somnga vel nia chut ani abanga chei hi meter som ni vela thui ni in meter khatle point ni asang ani thung
FL Jasmine in Twitter tar langin iPhone siam chuak tu Steve Jobs point hei hi chu adon phalawang ti in aziakani komena po hei numna hi khopon lamdo ani awangin CCTV tanga en thlak renga tul don ani ti in anziak lang ve bok anin sakna man ain an iPhone bel na hi to fe zokin rinom mani le mania inrin hlel na lian tak mai hanei awangin China mi papakhat Mr. Lee chuan anuna lak tumin bishatangin na zuang tha a Mr. Lee hian a soidan chuan COVID-19 symptoms ang chi khu le khosik anei awangin coronavirus a veitlata a in ngaya midang te a hri a thedar a hlo awangin anuna lak hi atumta ani Tilthen na mun hi Changzhou, Jiangsu province of Eastern China ania taxi a chuangin kongkhar te alo peta driver chuan tidingin a chuak chu lei atang hian a zuang thlazui ta mai ani taxi driver in ambulance a kau nuwa Mr. Lee hi damdoi in lampan pui ani thuaya ICU Dr. Z chuan Ujins Hospital aron admit tir chuan adin mona that vak lo thu alo soya ma selawani thlak takin andun na chan lo ani atlang na lama hian aru tlekin tisana lo na saboka COVID-19 available on test chuan a negative bok ani adin munhi aziom do ni in hansoi khole khosik ne awang khan COVID-19 ka veya ka in ngaya midangte a hri hi ka kaidarang ti ga hlo awangin kanun na laturin he thutluk na hi ka siamani tin Mr. Lee hian asoi doctor in COVID-19 avelo tho a hril chuan adu thlan na siama ain chira COVID-19 na a negative tho hi damdo in khum atang reporter te hi alo hril ani